Chinga kichi gukora nabarikia mangana na igate abuna nta chikoligereria mangana ikisemi obo chenu nabego na chikonyera mangana yobolimi eriko nekia abantu bonsi ngo konya kabali imeyor gongorwa gusia nase county ya Kisii ongeri boigo ni igate beru no kubwatera n'abantu ni gukora moko boko onye bagoche kumubwatia na abantu baganetia magendra se county ya Kisii weka mubwatia se kelibuna negero beriti boikerano kone kinango ikirani chire chiaye asoko bakorera abamenyi be county ya Kisii asobo cholyo bonene bogoche gokolekana umutinyo gatano na gatatu omwaka yegabu ikiri bubere na 2022 na kabeka na vocational training centers na boigo Kisii Technical Training Institute yone yabere national ninje na nyebege taroro yitwanye charity kuna private sector kona nge Minister for Technical Training and Applied Technology ninje na nyebege taroro nkanye Kenya pake na naje kwa Minister for Education 207 to 2013 2012 11 na ninje na Kenya kwa National Polytechnic usekoliye likeroka Technical Training Institute yonanye chagete buna sente nkeibo egokina ekoroka lya bantu ubumanyi mangane kobopo electrical wose plumbing wose masonry lakini bona yabere one of the leading Amayia yabo ye Technical Training Institutes enene ase Kenya. Na gotigana no roboti urubonto tarako irense moya bo base chikuligerina lya gendra tokolekana nseme yotiganda ko irukia goika asensemende kerekeria omwaki bishop kurwase kanisa ya ADC John Abuga Chabuga nyareka gote abuna oika bagendra konyorobo konyi kurwasa wana siasa seganga yokonyara gokinie chikanisa aniga go chama iga yabarai ona baiga bwatan au kwimurungania okonyora bako una bana siasa chikanisa hegenta bango bakantebuna abana siasa ambabaso gwanchero korochibe ase chikanisa seganga yoko basira nigo chinga kichi abara ya watanga ne bantu bagote abuna abana siasa kuruchiba ase kanisa nega ngoyemo yoko genda maminchaneli chikoli kanisa ase kolende omwak bishop yatebere buna ko ikabwata siguna abantu bonse ase ganga yoko sira na korosia ekanisa lifiana kwa njia yeyote na viongozi wanasiasa kwa matamshi yao ambayo wakati mwingine hayana mwelekeo wowote. Makanisa ni lazima yajengwe na watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu wa tabaka mbalimbali ni lazima watembelee makanisa, na tena Mungu tunayeomba anatufundisha kumtolea sadaka na kujenga makanisa zake, na kila jambo ambalo tunataka ni lazima tuwahusishe nyinyi kama watoto wa Mungu, wanasiasa pia wakiweko. Kwa hivyo pesa tunazopokea makanisani hazina sura yoyote ya ufisadi. Ni pesa safi kwa sababu zinakuja kwa madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unless uniambie hiyo biashara unafanya ni biashara chafu. Unless uniambie hiyo ukulima unafanya ni ukulima chafu. Unless uniambie hiyo kazi unafanya ni kazi chafu. Na kwirandira goika sensemo ya wabasi buna na chika ukumanya buli tangani amenye kurwa sensemo ya wabasi ya sebunge yume county ya Kisii nigono be murungane idie bikole abana siasa bakuogererwa ekero bagukwa na semisangarikano ano musangarikano betoko kolekana asazimio la umoja basoeta se county ya Kisii nigo chinga kechi abana siasa gete babere bako kikirigwa mono asoko nyara kobekana gotora ni mesangarikano ya abana siasa bando mulike itomirde mumanye norobochirwa senchira yoboikirano amatuko amake aetire magayo mosangerekano o azimio la umoja okoreka ase orogongo rwa Gusii ase egati ya baraibande batwara chingaki chingongu ukwanera abagusi chingaki eliogiri nanali akwa korwa ase ensemo ya basaiba ikeranete ase omosangerekano yu ensemo y'abamenyi korwa bo basi imeyanya mache nigo barobekana ase bagikelia engwane yo nakoyeraga ebyara nakogania amaskani gati y'abarai Kaki umungira jana ndiaje kora mubosongo bosa murogambiye abaira mosenete nande getiya rutikira basajali bakabagambe bacha kumurtama genagaki abana baitu toiborete naro mwana onali
ninkai kubobe muno makungu nandi tokwana muna baraibe kanise twagike muna basi nandi kurmasi gas chane tia kurunga ringane riga gori ato ira bobe ntubu nabangina nabagaka nebichana byaito byonsi asengenjo ngina bantu nere ngina bantu ogoya tobere gesiekene ne kebe kabisa doko konde mono ngabaraiba ito kurbobasi babere umusike Kristo mogero bule omongina chane tiongera ingana bakora mbosongo bakorwe cheche nabaraye batokorera mangana bamaya saikase we constituency yaitu na tenenira gokonde mwa mangana babosongo karatu bwate e conference ya simio abarai baito nchakero yo mintongwae urobo noiga nchichomo gako bule nchichomo gaka professor ngeli kubuwa mono egiatoleta ga igabana toliga aba basibonse twanyageire gocha omongina chane tiongera abantu abunateba bakoleire bakoleire Kisi County gasienene Chinga kiechio abasai kurwa Kisi ensemo ya nyanchwa nigo na barubo bamocha egekorekyo asebagania abarai koralia omorembe abasai baito bare Kisi County tigatutwara omorembe nande ntonyara kungainu na abarayaba bagucha guto sabachikura tigabache no botwereru erio ntonyara kogechi bari barobisi nandi tigatoto abantu barobisi hambo time banyare kokori gasi abo adiri tukoriri Nyasaye akubarusyo na komenta abandororo asa mangana ya korekana erio morai raira morodi ngachite Kisi County tuna condemn kabisa abarai baito kera bakogereru ground ndogo chiwancha amangana nara korekanita yataringa yo mogoko mono bono toko koruita gochiase vijana beito korubono kogenderera buna korwese mirango yonsi ekisiasa bara ibande bonsi bakonyara ko babakweru banyare ko bakoro kiwa maskani ginko ripotelia egeteseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Mbiamono omurikito Mildred Momanyi sorobotirwa senchira yoboikira nubono gotigana na Mildred Momanyi goikaranda asensemende omokonyo murebwenze Dr. William Samuel Ruto nigaikase ensemo ya London maiga yokurwa asensemo ya Washington DC ase enseri ya America Ruto nigachikomera nagati yabare kurwa sensemeyo anene ekirobagendere tokukwanira mange anene aseganga yokonyara gutara nakoletobwa amatobu ya Ruto boigo niga anyara osega kara sensemeyo niga uchokora matukatato asensemeyo ya London. Oyo no mokonyo murebwense maiga yoga ikasa nsemeli ya London ekararwa nsema ya Washington DC egotoka ime ya Amerika. Wono gotigana nayo goikana inde asensemendo muswati omubwate myaka 32 oyo baigoro munyagetari yo Teresa gose na siniga abeire osiniga baita abana babiro butuku bwokerera soko babekere sumu abana obonsi nigo banyara bagukwa kolengana na menye bensemeyo bagukwanira igoro jege kolekyo nigo bate no musubati uyu nigo asama tukabwango go baitaneto no musacho yo musacho yakanganya maiga yo ikiranie ge kolekyo no nabo maiga yo musubati uyu go baita abana babire nigo nera ataka kwerusi bugmaso kunywesu mukolende niga menye bensemeyo baturi obumabwaje na kumnyo kinyagetari yakerekeri yagendereto kurwandro obumabwaje omo county police commander kurwa asensemo eyo ya Kakamega nigate biru musubati niga chukumikirege tambukirege tindi haso ko baita abana babire abo bono babekire asenkendo yenyagetari ya Kakamega ekerekuru musubati nera asenyagetari yenene ya Kakamega kagendereto kurwandro obumabwaje ama uchiko imukirigwe tambukiro kolengana nelichiko nyumba yao mzee na mama wamekuwa na mzozo, hata mzee naye akawa ametoka haishi hapa. Kuna mzozo ilitokea, mama akamwekea manguo kwa gari, mzee akaenda. Nishtuka sana, lakini serikali iingilie kati tujue ni nini ilifanyika. Ni kitendo kibaya, ni kitendo kibaya sana kutoa uhai wa watoto.
Na omonogeri bwebunge Justin Muturi ni gobono atabirubune byama byonsi bwete kubwaterana aseganga ijogo chigokora emirimo asobo cholyo bonne bole bosi Muturi boigoni ganyara kagote yabuna ekiamaga Democratic Party kyarumura ita igo chikubwatana bwango igana byama binde byonsi asekerenga bone gatate kyame kikira sekera iremeri asechinsem eliama kwibwatani amo no mubonde nigo chinga kyechi ata yabuna bana siasa bali bagendrete kulige birugo byage siasa nigo banchaina na igo bali bakoba okobokomba basekurwana boka muturika ukwana maiga yo ikerana ase kanisemo ime ya Kiambu nigo ate abuna bali bakurwana igoro y'abana siasa nigo bagwitana baruboka ikerekeria abana siasa batigarete wanchana na nigo bakumerana nigo chenga kyecha rogo tindi go chiasa bwatani bana siasa gete baba sakorata chibura bura sengencho yo mwana siasa gete asaba tebirubuna goika batigare bakurwandro obugma bwabo asate birubuna bana siasa boka barubo nigo wanchaine. It does not matter. It does not matter who will be the president of Kenya. We should all be guided by the democratic principle that whoever is the president of Kenya will be not the tallest person, not the shortest person, not the fattest person, neither the thinnest, or the very brown or the very dark. It will be the person who will have the most number of votes. Na ule ambaye atapata tumshangilie na tuunge mkono tuseme huyo ndio Mungu amebariki aongoze. Na gotikara asamangana lingitena siasa omobwa Kenya kwanza niko barokane kumomochia omuraiwe nso muskuru Kenyatta seganga yoko mokoboko omuraiwe kyamage Odemre Odinga ekerobere chikambeni chiabase county wazinigisho obomobo igoni gobate abuna aichinga kechigo omuraiwe nse niga wento kobekirwa masabo anene asokonyara osea seganga abuna tarabasika abarai bechikanisa nigo chinga kechi omobwa Kenya kwanza bomobodi omuraiwe nse kwaneke buna ngorwalesko chiasa abarai bechikanisa na baigo tabase kwebwatania nobo mo azimio kubwatakana buna erebuno muraiwense nigabante kubwatira no mokonyo ye William Ruto nigo chinga kyechiba bagaba muganiri muraiwense kone kibuna ngoke ya rigori lye bintu anane rigori lya mabere. Mimi nasikia nyinyi mnasomea Uhuru na Raila sana. Nataka kuambia msamee Uhuru na Raila. Unajua Uhuru akizaliwa baba yake alikuwa rais. Raila akizaliwa baba yake alikuwa naibu wa rais. Kwa hivyo hao wanafikiri wako pale wako kwa maisha sababu ya ile baba zao walifanya. Hawajui mambo ya sisi ambaye tumetegemea Mungu ili tusimame tukae kama watu vile tuko sahi. Ukiona vile wanaongea kuhusu mapadri na nasema sijui Mungu anafanya nini, tuwaombee ili wabadilike na wajue dunia hii bila Mungu hata ukue nani unaweza ukapunguzwa mpaka ukue zero. Sisi tuwape tu maombi yetu. Tusiwakashifu sana. Tuwafunze. Unajua tulikuwa tumewasaidia sababu wakati rais alikuwa marafiki na huyu mtoto wetu hapa nyumbani naibu wa rais alikuwa anaenda kanisa anabeba Biblia. Lakini sasa shetani akatokea hapo akampatia marafiki wengine. Huyu mzee wa kitendawili siku hizi anatukana mapadri. Si unaona wazee walijua wakisema bad company corrupts good morals. Yaani ukichagua marafiki wabaya hata wewe utakuwa mbaya. Ukitembea na mchawi bila kujua hata wewe utakuwa nini? Ndio hiyo imefanyikia rais wetu. Kwa hivyo tumuombe baka mambo yake irudi laini. Lakini zaundi hii tunaangalia rais ambaye tuko naye hata kana kwamba alituambia huu mtu ni mganga, tunaona kama ni ukweli. Jule rais alikuwa anapiga magoti, anaombewa, anaomba mvua inanyesha. Raundi hii ni anaambia mapasta ati ile kazi kubwa mnafanya ni kutupeleka jehanamu. Unaangalia watu wawili unashindwa ni ule rais ama ni mtu mwingine. We need serious prayers in this country. Na zaidi ya hayo maombi yote muzidizie maombi rais wetu Uhuru Kenyatta. Kwa sababu ile barabara anatupeleka ni barabara tulitoka miaka mingi sana iliyopita. Kenya ni nchi huru, nchi demokrasia, kila mtu ana ruhusa kwenda kwa kanisa kutoa matoleo, kwenda kwa kisiasa kufuata mwenye anataka kufuata bila kushurutishwa na mtu yote. Lakini tunaona demokrasia imezorota katika Jamhuri ya Kenya katika hii hatamu ya pili ya Jubilee. Ningependa kukuomba Uhuru Kenyatta, abandon your project called Raila. For the remaining 6 months, serve the people of Kenya diligently so that you can reduce the cost of living. Lakini
Mimi sitaki kuongea kwamba vyakula zote ndio zimepanda. Ningependa kuomba tu vitu mbili. President Uhuru Kenyatta, unaweza shukisha with immediate effect. And I have reasons why I have identified those two commodities. Commodity ya kwanza, President Uhuru, ni maziwa. Kwa sababu wewe unajua wewe na familia yako nyinyi ndio wenye maziwa yote Kenya. Na gotigana na mangana yubono gikana sense mene company ya moya ba China yu ekorosie bara ya Lokichoge meye county ya Turukana bono mbirero bale kubwate kana buna chibesa bagwa kana bakoli mere mochiti yokolengana no bote ni we company yu ni go bateruna engerie ni go ya kere mo namba bwati besa banyara gwakana abali bakorosie bale yu aya ni gago cha matuka makema iga yabo kole mere mo bawekera ni okorosie kwe bale yu babere bakobo mugira sama tukata na bere go ikiraboni ga bataraka no chibesa chiabo ni go chinga kiechi amenye bense meji bono bagane serikali ko mukigetambo kiro cha se company ya ba China eyokorosia ebare ya Lokichoge meye county ya Turukana azogo tabakana chibasa chiabo obono batebere mabwati besa baranyara gwakana bakoli mirimo ase ensemeyo. Yesterday we had a meeting whereby we as the employees we suggested and gave out an opinion on which the company ought to have considered. We are still waiting for the resolution, the agreement that the company has come to, so that we can know from whatever we presented to them, what do they have for us as the company. Whatever they will present to us should abide by the laws. Is government interest in the project. It's a very big project. It's almost 97% complete for this stretch. It's only remaining like 3 to 4%. So when we come in, we just come in to complement the government efforts in this project. And when the strike notice was issued, we came in just to make sure that the contractor, who is the Chinese, and the workers come to an amicable solution. It's true that we are facing some financial problem. The cash flow has some problem, not enough, but we have worked out. Everything is on a smooth way. Everything is on a smooth way. That one is no doubt. Monchu muligire bona sorobo jirubuna company ya mukuru asense me ya Turukana ekorosie bara ya China tibwate bese gwa kana bakoli mere wense me yuno to wikro molyo mangana mayasinchiro yobikira nse mo yabono margoba ayo munenda nyare ko sansa morale na gukumanyekere chera Grace to chia boto kombia mona soko sanga mona intwe ano muligira soko chora ko yatengera kuro Ndizi TV wansubo mugusito bwati wetera sensemo ya mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bagensemo ya YouTube na bagotsinro buna Ndizi TV News yanda gotengera miroberi yonsi olitware kubwatira nera somo nwa bimanyeryo igakoro kwa Joshua Utsa litirane nkoro kwa Vincent Onyancha.